Re batla gore le district, it must also be strengthened. Le district be strong, e kgone support abo masipala. Umengameli uCyril Ramaphosa nebandla lakhe bavakatshele isifunda seLimpopo njengehlelo likaMengameli lokukhambela imfunda elizweni lonke ngaphasi kwe-presidential imbizo. The judgment of the Supreme Court of Appeal contained a line in it saying that President Zuma has not finished serving his sentence. He must return to escort prison. Kuyavungama isitshabeni njengomana umlayo wekhotho uthi umengameli walokho uJacob Zuma angabuyela ekhotho yokuqedelela isigwebo. Sizodlala neCosta Rica ama preparations nakhona still asaqhubeka kuhle. Ibanyana ithi uqhakatheke khulu kibo umdlalo wobungani wakusasa nayibambana neCosta Rica eChristchurch njengomana kunge ukugcina ngaphambi kokuthoma kwephaliswano lebhigiri yephasi. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba godu ku SABC 1 ngesiNdebele lotshani makhaya. Umengameli uCyril Ramaphosa namalunga wakhe wecabinet namhlanje bavakatshele isifunda seLimpopo njengehlelo likaMengameli lokukhambela imfunda elizweni lonke ngaphasi kwe-presidential imbizo. Lihlandla lezona zikhuluma nomengameli uCyril Ramaphosa ngalokho abakuhlogako. Umengameli kunye namanye amalungu ecabinet yakhe bavakatshela eGauteng ngaphasi kwesingi sesikhukhuna ukuyokuza inililo lesikhamuzi. Dipetlele tša rena le ditleliniki almost ka moka jwale di tilibela ke ditraka tša metsi se e leng gore e ba mogodišano ka thoto tša setšhaba instead gore go biele metsi or go boriwe metsi traka e kgona go claima 43 million per month, I mean per year, 43 million. Ke bogodu ba phatlalatše. Masipala rena o located mo tseleng ya R573. They call it Moloto Corridor. But we've got 6 years now. Tselela sale by abandona, there is nothing happening there. Umengameli naye kube khona kuchoko. We've got a lot of infrastructure projects in the pipeline, and a number of them are quite big, and they are all over the country. It's not limited to a few provinces. So this road that's being built now is going to end up being 140 kilometers, and quite a lot of money is being committed. And Sanrao area Khalanditsela ishumale rally ya gona mo Limpopo. Umbiki indaba yethu Natasha Pierre nakabuza zakhamuzi bona sihlala njani singasebenzi ikisiba indawo yangikhabo ibhodo ezimmayini esinye sakhamuzi siphefumule ngalindlela. Modi mining mo ba re bathola bana ba mobu wa disa mine o ya dikgoshing a se ngwana kgoshi ka tsene and ba bitsana ka se family. Nasiyemoyeni imbizo lebisaraka. Inhlangano zamateksi ziphekelela amatraka endleleni N4 ukuqinisekisa ukuphepha kwawo njengoba kwandile ukusahlela kwawo. Abalelwa ema-21 amatraka athungelelwe ngomlilo KwaZulu-Natal, eMpumalanga, eGauteng, eLimpopo neFreystata solo kwangomvulo. Abatshayeli bamateksi bazwelana nebamatraka abadlelezelwe. Amatraka athungelelwa ngomlilo ezehlakalweni urhulumende azihlathulile njengokusozisa umnotho. Lo budlelwane sele bunesikhathi kuthomile ukwakhiwa kanti ukusahlelwa kwamatraga kwamalanga la kusikinyabo somateksi beqa baba nabakwenzako. Abatshayeli bamateksi babamsene nebamatraga ngoba nabathonyekile ngokuphepha kwabo. Abatshayeli bamateksi nabo nabasahlelwako bagcina sebatshayela budlapha endleleni kuphazamiseke bonke abasebenzisi bendlela. Ekuzazi sukumezwe imala sesakhuluma namaphoyisa akithi sangena emhlangano nabo bathi nabahluleka kulamatraga la. And into bahlekisayo amaveni abanawo amaveni enough patrol number 1. Number 2 ama extra hours ababhatalwe. But government angana budget. So sacela ukuthi government alungise budget because ile ndawo lele nodlami kakhulu ukudlula wonke amaborder la khona la ekhaya South Africa. Abatshayeli bamatraga sebahlala banevalo eKomati Port. Kuzwakala bona bayathunjwa kufuna imali engangemali ukubachaphulula.
Imiphakathi eminingi ibukile imizamo yabashayeli bamateksi. The Taxi Association has come and brought back some law and order. We've been able to move again. We've been able to get into town easily. Kids have been able to get to school. Nakusenjalo abasola abathathu babili babe kubashayeli bamatraka kulindeleke bona bavele ekhotho ye-Emelo ngomvulo ngensolo zokuthungelela amatraka ngomlilo. Umbuzo okhona uthi ingakhani ukukatelelekile na bona abuyele ejele umengameli walokhu uJacob Zuma. Lokho kuza ngemva kwesiqundo sekhotho yezomthethosisekelo echithe isibawo sokubilayeza isifakwe eminyango wezokuhlengwa kwesimilo. Ochijila isiqundo sekhotho yokudluliselwa kwamacala efumene ukuthi ihlelo lokukhutshwa kwakaZuma ngeparula akhange lalandelelwa kuhle. Isazi esiligqwetha ekhotho yezomthethosisekelo uAdvocate Ben Winks uthi isiqundo sekhotho yokudluliselwa amacala kabanye sizwakala ngendlela engasiyo. Uthi kuhle isiqundo lesi ngesiletha umhlahlandlela uthadlula ukuthi sekusezandleni zikakommissionera wezokuhlengwa kwesimilo malungana nalindaba. The SCA declined to grant an order that was sought by some of the intervening parties that the time spent on medical parole should not count as part of his 15 months sentence. Umqozululi kezomthetho uthi ngokomthetho umengameli walokhu kufanele abuyele eminyangweni wezokuhlengwa kwesimilo. Emhlolweni ofungelwe ngokomthetho wesiqundo sekhotho yokudluliselwa amacala, ikhotho ithi uZuma akhange aqeda isigwebo sakhe abekathweswe sona. Yeke kufanele abuyele ejele le-Escort. The next step is for Mr. Zuma to return to the Escort Correctional Center. Once he's there, then he can apply to the commissioner to the extent he feels the need to do so. iJacob Zuma Foundation ithi uZuma okwanje usalatshwa elizweni leRussia. Uza kuthi angabangcono. Abodehotere bakhe batsho ukuthi ubuya nini. Iindaba nazisenjalo umholi we-EFF uJulius Malema uthi umengameli walokhu uZuma msiwa sidosa isigwebo sakhe ejele. Alo kanti ithini lenkulumo ukuthi abuyele ejele? Zuma is served. It's enough. Why do you still want to ban this country after a person has served? He's served. It's enough. And then parole is another form of sentencing. When they say you are on parole, doesn't mean you are free. There are certain conditions that come with parole. Umalima ubheke ngalindlela nabeka khuluma nababeka indaba ngehlelo lomnyanya wehlangano le lokuhlanganisa iminyaka eli-10 inyanga le. Bewathi bekungasilule eminyakeni edlulileko kwakha lehlangano isimemeko namhlanje. Kodwa indima abayikhambileko yabonakala. Bewakhuluma nangendaba yokuhlatshwa kwenkomo bona itshengisa amathokozo wehlangano le ebantwini. I-Economic Freedom Fighters yokugidinga ukuhlonywa kwayo ekukhambeni kwenyanga le. Udokotela Nandipha Magudumana ukholwa bona ikhotho ephakemeko yokubilayeza izokwazi ukutsho bona ukuvuma kwakhe bona abuyiselwe eSouth Africa pha kunikela amapholisa imvumo yokwenza izenzo abazenzileko. Ikhotho ephakemeko yeFree State ithole bona akhange kulandele ikambiso ekungiyo nakabotshwa kweTanzania kodwa isiphayile isibawo sakhe sokuthi kuthiwe ukubotshwa kwakhe bekungasisemthethweni. Lokho ukutsho ngelithi uvumile ukubuyiswa eSouth Africa. Icwetha likaDokotela Magudumana lithi banethuba elikhulu lokuthumba icaleli nangenzeka abanikela ithuba lokufaka isibawo ekhotho yokudluliswa kwamacala. At paragraph 78.8 it says at the time when the applicant was handed over to the DHA by the South African High Commission, she did not, be it verbally or otherwise, offer any resistance or protest. Icwetha elikhulu Nelson Nellenberg ojamela amapholisa uthi akunabufakazi obuthoko bona uMagudumana uvumela isenzo esingasemthethweni ngemva kokubotshwa eTanzania ngosihlabantangana. Why the applicant is said to have consented to an illegality? On what basis? She wanted to come home, she came home. Doesn't suit her because when she came home, she was arrested at the airport. Umqozululi wezomthetho uthi ukurhoqiswa kwesibawo esimnyango wendaba zangikhaya kungaba lithwayo elihle kuMagudumana okwethula kwesahlulelo ekuthulisele iveke ezako ngelesibili. Thina na SABC News sidosela umtato nangabe unomhlala wendaba. Indaba ukusiluma indlebe namkha indaba ezintswenyako emphakathini wangekhenu. Ngasidosela umtato ku 011 714 6133 namkha usi-emailele ku news@sabc.co.za. SABC News
iphimbo lakho isijamele ayithatha ihlangothi. Nasibuya entolo. Minjani emithini? Yay! Who's the girl? Wena na? Who's the girl, Tommy? Ngwami. Yakuthatha. Sivakatshele bosazi wako. Omunye uvela emkhakheni wamafilimi, omunye mkhangisi enkundleni zokuthindana. Okumbi ukuthi basivakatshele ngelothe. Sihloke nje itiye namachachacha. Usabukele indaba kwi-SABC 1 na usanda ukungena siyakwamukela nawe. Iyathuthuka ikoro yamafilimi eMpumalanga. Amalimi ebekabonakala asalela emuva isiNdebele nesiswati ayakhuluma emafilimini ngokuzikhandla kwabavezi beMpumalanga. Ngosonto ku-SABC 1 amehlo azabe asefilimini lesiNdebele elivezwe nguLebu Dlamini noSifiso Alfred. Igama lefilimi lithi Impande Yesono. Lidlalwa abalingisi abavela kwaNdebele. Ukuza ngokunabileko ngelifilimeli estudio namhlanje sivakatshelwe mvezi onamakhono amaningi nje abuye abe mlingisi uLebu Dlamini. Lebu siyakwamukela endabeni zesiNdebele ku-SABC 1. Ngithokoze Cedric. Sithokoze. Ungomunye wabavezi bempande yesono. Ngomsebenzi wakho naleli film. Ukuba mvezi kube yinto ehle khulu. Ngithome ngalitlola ifilm begodu ngaba mvezi walo. Kube yinto ehle khulu ngombana le film lami lokthoma leli ukuthi ngilenze bengingazi litho ngokuveza nangokutlola kodwa na ke ngebanga silithole kwabaka Egovision sokusipha iworkshop ukusifundisa ke ngokuveza nangokutlola ke nokho kwasiphandlulula kwasivula amehlo. Siyathokoza abanengi bagcine emafilimini wamaNdebele wemakhaya nemidlalweni yomoya emkhathweni. Ufike njani ekubeni mvezi? Ngilethwe ngebakwa Ego Visuals ukuthi bengifike lapha ngifike khona namhlanje babambisene nePan African Resources neBarberton Mines kunye neElangeni Generations. Ngiboke nokho abasinikeze ithuba begodu sadlula ke ku workshop basinikeza ithuba lokuthi singenele iphaliswano. Ephaliswaneni lapho kulapho ke kuphume khona abonongorwana bokuthi nangambala ifilimi alibekhona bese liyathathwa liphekelelwa eTV. Lapha abantu ke abazokhona ukulibona khona bomabona kude. Kungebangelo silapha namhlanje ngebanga lepande yesono. Ipande yesono. Kubonakala kuba nomkhanyo nasiza emafilimini wesiNdebele nesiswati ngemva kwesikhathi eside aliselelwa. Ibuyaphi ke ngithi ikuthalo engaka? Ikuthalo le ivela ezimeni nofana ebujameni engidlule kibo mina ngombana ifilimeli kuhle kuhle linempilo ami ngaphakathi nempilo eyenzekako ephasini sakhile. Lokho kwenze ukuthi sihlale phasi sibonisane ukuthi no alikhambe kube ngilesi likhambisako ngebanga lokuthi abantu abanengi bayahloriswa emakhaya kodwa nabafela ngaphakathi abakhulumi. Babantu bembaji, babantu bengubo, bantwana bayahloriswa abakhulumi. Kungebanga lo ke elenze ukuthi egqineni besathe isiqindo sokuthi asiliveze leli film abantu bakhona ukubona ukuthi awa ukubuyela emuva akusibuchacha kodwa na kuthatha amandla umuntu akazithande yena azikhethe yena ukuthi egcineni kwelanga nofana ngabe ubujama qalene nabo bunjani kodwa na impilo yakhe iza qange kunento eziningi. Siyabona ukuthi abantwana nabantu bengubo kanengi banokubulawa ebudlalwaneni abazithola bakibo. Mina ngakhetha ukuchiya Cedric ngathi angeze ngalunga lapha ithi ngikhambe. Ngithasele ngikhambile Cedric ngathola ithuba engilitholileko ngaveza lo mdlalo lo ukuthi abantu abakhona ukubona impilo ekade ngiyiphila yayenza ukuthi ngigcine senginobulwele be-depression. Ngathi nangikhuluma ngabo emkhathweni kokweze FM abantu abanengi beza kimi bathi no sibawa usihelebhe sesi udlule njani la. Ngikhuluma nawe nje Cedric ngaphandle kwepande yesono kunehlelo esilenzako nje lapha sizabe sikhulumisana khona nabantu beSouth Africa abantu bengubo abantu bembaji ngobulwele be-depression ngombana siyabona ukuthi abantu abanengi bayahlukuphazeka Cedric ngaphandle kokuthi umuntu ahlukumezeke emberegweni nekhaya uyahlukumezeka nepilweni nemchadweni uyahlukumezeka. Kungebangela ukuthi sibe nefilimi elibizwa ngokuthi Ipande Yesono. Siyakuthokoza Lebu. Nase usilulubeza kancane umbukeli ekhaya angalindela ini efilimini eli ngosonto ngo-8? Kunengikhulumlaleli nombukeli angakulindela ekhaya Cedric lapha siveza ihlangothi lokuhlukumezeka kwabantu bengubo nabantwana, siveza ihlangothi lokuthi ubulwele be-depression bukhona, siyaveza ukuthi ithando likhona, abantu abathandane begodu nakho lokho siyakukhuthaza ukuthi abantu abathandane na ungena ethandweni Cedric mthande kwamambala umuntu ohlekisana naye ungamhlunguphazi ngombana hey Cedric ubhlungu kuhlunguphazeka begodu kugcine kwenze ukuthi abantu ke bangasabi namapilo balobe amapilo abo. So kunenge sikufakile ngaphakathi
ngaphakathi bukhona ubugebengu umuntu alise umbereko agijima ekubomashonisa kodwa ke ngiba ukuthi ngingavezi eziningi ngombana bazabe balibukela siyathanda nokuthokoza iSABC 1 ngokusipha ithuba ukuthi silivezelele ifilimu lebu wonke amehlo azabe aqalile sinifisela okuhle kodwa niBhumalanga siyakuthokoza ukuba nathi studio namhlanje sithokoza kakhulu sitriki thuba ekhasini lethu leFacebook sibuzile bona yini okhunye obona ukuthi kungenziwa ukuthi amafilimu wesiNdebele neSiswati ande nawo njengewamanje amafilimu wesintu nakumbono wakho uyalandela mbukelo amafilimu wesiNdebele abawaniki isikhathi akuthi ngolosithathu nangolosine mhlambe kudlale ifilimu lesiNdebele nelesiswazi ukuze wonke umuntu sidume isiNdebele mkhathi ukuthi SABC isidima ithuba kuyafuneka ukuthi yonke ikoro yezelimu lana eSouth Africa baphiwe amathuba ukuzikhangisa sizokhona ukubona amatalent amahle enziwa ngiwo kamalimi la abantu kwamele ukuthi bavete amakhono abo bafake kakhulu umfutho bangadikhobozi okungenzeka ukuthi anikezwe ithuba elanele ukuthenini adlaleke eziteshini ezinkulu zetelevision zakuleli izwe kakhulukazi SABC siyibone nathi umbono ngeumbukeli SABC ayizukuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli amenyezelo amagama wabungikhethani emkhakheni wabakhangisi bengikhundleni zokuthindana ama-social media influencer category bebasadi in music uTsidi Maganye wethembalethu eMpumalanga weminyaka ema-40 ubudala ungomunye wabaqothele unongorana lo aphalisana nabo nguMads Not Hot uNelisiwe Sibiya uPamela Ntanga kunye noThato Immaculate uTsidi ungumlingisi kanti uyi-social media influencer ephakamisa kakhulu isiNdebele sinaye namhlanje naye estudio Tsidi siyakwamukela endabeni zesiNdebele ku-SABC 1 namhlanje ngithokoza ukufika namhlanje emkhakeni uzizwa njani ukukhetha emkhakheni we-social media influencer kibonongorwana bebasadi in music ngizizwa ngithabe khulu and ngithokoza uzimo ngithokoze ukuthi nabalandeli bami ukuthi baze bangikhethe bangibekela ngikhona namhlanje ngoba kuyatsho ukuthi umbereko engwenza ko bayawubona enemuhle khulu bayawumkela uzokuthi ukuthini unongorwana lo nawo ungabe mhlawumnye ungawuthumba wena kuzokutsho litho likhulu ngoba kuzongivulela amathuba amaningi womsebenzi ukuthi ngikhona ukuberegisana nama-brand amaningi ukuhlukana khona njengoba ngimlingisi ngimhathi ngimvezi kodwa kuma-social media ku-Comedy Friday so kuzokwenza ukuthi ngikhona ukuberegisana nabantu abaningi nokuthi abantu into engiyikhulumako bayilandele and bayizwisise ukuthi engiyikhulumako ngiyezokwenzeka ababukeli emakhaya bakuvotela njani begodwa bakuthola njani enkundleni zokuthindana okay nabangivotelako bathi ba-SMS TDK Kanamanganye bathoma ngokuthi influencer TDK Kanamanganye ithumela ku 49960 influencer TDK Kanamanganye ithumela ku 49960 ku Facebook bangithola ku TDK Kanamanganye Twitter TDK Kanamanganye Instagram TDK Kanamanganye siyakuthokozisa begodwa siyathokoza ukuba nawe namhlanje estudio ku-SABC 1 ngithokoze khulu bengithokoze nethuba sithokoze Sirakela phambili nendaba siqala zemidlalo ibanyana ithi uqhakatheke khulu kibo umdlalo wobungani wakusasa nayibambana neCosta Rica eChristchurch njengomana kungewokugcina ngaphambi kokuthoma kwephaliswano lebhigiri yephasi izombelele ezako eNew Zealand kunye neAustralia ibanyana iphaliswaneni lebhigiri yephasi kwehlandla lesibili nonyaka nje iyokuthoma umdlalo wayo neSweden nge-23 zenyanga le ngaphambi kobani ilungelo ukubambana neArgentina kunye neItaly ezikugroup G nazo nabadlali bebanyana bathi sebajayela nobujamo balapha eNew Zealand sizodlala neCosta Rica ama preparations nakhona still asaqhubeka kuhle and we hoping ukuthi whatever result esizoyithola ngegame le Costa Rica better to even push further for igame yeSweden lo mdlalo wakusasa phakathi kwebanyana neCosta Rica yokuthoma nge-hour lesine ekseni ngesikhathi seSouth Africa Ziphelela laphaza namhlanje indaba zibuya godu ngomvulo indaba zesiNdebele iphela veke emnandi nefudumeleko umusa